Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hurmetli cemaat, qarindaşlar, emegeçiler. Allah subhanahu ta'alaga tapınmaqlıqni üsündən ayta sözümüzni andan ары bardırabız. Allah subhanahu ta'alaga tapınmaqlıq ol bir neçə kesekten quraladı. Ol bolmasa, barısı da birge jıyılmasala, ol tapınuğa, Allah ta'alaga ibadatqa, tapınmaqlıqqa sanalmaydı. Birincisi, Allah subhanahu ta'alaga tapınmaqlıq ol toxtaşılınıbdı, belgilidir. Allah subhanahu ta'ala anı Sili kitabında bula, Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun hadislerinde belgilegelle adamını oyumu ortağa kirmeydim. Allah subhanahu ta'ala Sili kitabında aytadı, biz sana jaratkan biz şeriatını en buyruqnu düşürgen biz anı zınnan bar mı bilmegelleni oyumlarını ızından deydi. Allah subhanahu ta'ala ol Sili Kur'an'da düşürülgen jorukla bula bar bilmegelleni oyumlarına tınlama deydi. Başaq ayatında Allah subhanahu ta'ala aytadı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni avzu bula. Peygamber Allah'ın salamı bolsun aytat deydi. Men Allah-u Teala'dan manga ne düşüyse de anızından barama deydi. Anı bula, hürmetli cemaat, Allah subhanahu ta'ala'a ibadat etebіз degen zamanda namaz da, oraza da, sadaka da, qaysı akşılık bar ise de, ol barısı da Allah subhanahu ta'ala bula toxtaşılıngan, aytılıngan, buyurulgan jorukla zatla bolurga kerektili. Kesibizden jumuşunu koşup Allah subhanahu ta'alaga juuqlaşa biz dep, biz bir zatını etip tursak da ol Allah subhanahu ta'ala'nın alında israf bolup kalırga korku bardı. İkincisi, Allah subhanahu ta'alaga ibadat, tapınmaqlıq ol жаңыз da bir Allah'ını razılığı üçün bolurga kerekti. Sili kitabında Allah subhanahu ta'ala aytadı, kim Allah-u Teala'nı Allah'ına tüberik medep inanı ise de akşı jumuşunu etsin, akşı işini etsin, em ol jumuşta Allah subhanahu Teala'ga nögörlük etmesin deydi. Жаңыз da bir Allah'ını razılığı üçün etsin deydi. Allah subhanahu Teala ibadat etken zamanda, ana kulluk etken zamanda жаңыз da bir Allah'ın razılığı izlenirge kerekti, adamlarını razılıkları közbau ortağa kirmezge kerekti. Ol Allah subhanahu ta'ala'nın razılığı izlenmesi ibadatta israflıkka ketedi. Üçüncüsü, Allah subhanahu ta'alaga tapınmaqlıq jolunu tutkan zamanda bizge ülgü kerekti. Ol jolunu bizge kөгüstken, Allah subhanahu ta'alaga qalay tapınırga kerek bolğanın kesini ülgüsü bile kөгüstken. Ol da Allah subhanahu ta'ala'nın sili keleçisi Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun oldu. Sili kitabında Allah subhanahu ta'ala aytadı, biz sizge jibergenbiz deydi. Keleçini anda kerti da ullu akşı ülgülük bart deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni sizge keleçi etip jibergenbiz oldu sizge akşı ülgü deydi. Başka ayatında Allah subhanahu ta'ala aytadı, sizge ne keltirgen ese de keleçi alığız, sizni neden tıygan ese de andan keң bolğuz deydi. Muhammed Peygamber'ni Allah'ın salamı anga bolsun, Allah subhanahu ta'ala bizge ülgü etip saladı. Etkenin etigiz neden tıyı ise de andan tıyılığız deydi. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun kesini hadisinde aytadı, biz buyurmağallayına jumuş etilinse ol etilingen ızına kaytır deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriatta buyruk bolmağallayına Allah subhanahu ta'ala'nın sözünde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde buyruk bolmağallayına etilingen iş bolsa ol kabul bolluk tüyült deydi. Anı üçün aytadı, Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun, meni qalay namaz etip körgen esegizde alay namaz etigiz deydi. Namazını kesini sıfatı vardı, orazanı kesini sıfatı vardı. Sadakanı da, akşılıklarını barısında kesilerini qalaylık etilingen sıfatları vardı. Alanı biz Allah subhanahu ta'ala qalay buyuruysa de, Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun, qalay etken ese de ol halde eterge kerek biz ne koşmağallayına, ne koratmağallayına biz o zamanda jetemiz Allah subhanahu ta'ala'nın razılığına. Dördüncüsü, Allah subhanahu ta'alaga tapınmaqlıq zaman bulada
жер біләді белгіленіпті. Аллах Субханаху Тааля Сыйлы кітабында айтады, керті да намаз мүміллеге жазылыңан бұйруқ өттейді. Намазны кесіні уақытылары барды. Ол Аллах Субханаху Тааля бұйырған уақытысында етерге керекті, аны біз кесібіз сүйген заманда етілінмейді. Сөз үшін намазланы барысында жия кетіп, иңірде жасыдан сора барысында бірге еткен. Ол Аллах Субханаху Тааляны бұйруғына келішмейді, аны бұла Аллаху Тааляны разылығына жетерге оң жоқты. Ол Аллаху Субханаху Тааляға табынмақлыққа кірмейді. Нектегенде Аллаху Субханаху Тааля намазға кесіні жерін заманын белгілегенді. Оразаны да аңа көрі. Рамадан айда фарыз ораза, башқа замалада сүннетлі, садақаны да, зекятыны да, ақшылықланы барысында кесілеріні замаллары бұла, жерлері біле белгіленген айбадатланы, ол біле белгіленген заманынан, белгіленген жерінен бір жанына тайдырмағалайына етерге тейшілді. Бешіншісі, Аллаху Субханаху Тааляға ибадат табынмақлық, ол Аллаху Тааляға сүймеклік біле, Аллаху Таалядан қорқмақлық біле, Аллаху Тааляны рахматына умут ету біле, үшісі де бірге жиылып болырға керекті. Аллаху Субханаху Тааля Сыйлы кітабында айтады, бұсырмалланы мүміллені сыфатлай, ала Аллаху Субханаху Тааляға табыналла дейді, аны разылығын ізлейділі, аңа жуық болырға күрешеділі, аны рахматын умут етелі, азабынан қорқалла дейді. Мүмин адам Аллаху Субханаху Тааляны бізге біттеу ниғматланы бергені үшін аңа шүкір ете, аңа сүмекліклері біле, Аллаху Субханаху Тааляны жаханымінен, азабынан қорқып, Аллаху Тааляны рахматына, жәннетіне умут етіп, біттеу еткен айбадатларыбызны ол үш сұфат бұла бірге етерге керек біз. Алтыншысы, Аллаху Субханаху Тааляға ғибадат табынмақлық, адамны ақыл болғанынан башлап, өлгін чүгедері аны бойнынан кетмейді. Аллаху Субханаху Тааля Сыйлы кітабында айтады, Аллаху Тааляға табын саңа ачықлық келген чүгедері, ачықлық өлім келген чүгедері дейді. Башқа аятында Аллаху Субханаху Тааля айтады, сіз өлмегіз бұсырмалла болмағалайына дейді. Өлір кезігізде Аллаху Тааляға бой салған, аны бұйрығына сыйынған құлла болуғыз дейді. Аны үшін ақылбалық болғаннан башлап, жаныбыз шыққын чығадері, біз Аллаху Субханаху Тааляны борчларын қолыбыздан келгенше толтырып, фарызларына бір жанына салмағалайына, толтырғалайына тұрға керек. Біз қарт болғанма, ауруған етеме, ендіге намаз етмесем боллық түшөндігілер еткенім жарайды деген, ол барысында терс ақыллалла, ары дәрі етілінген ақшылықларын жуған жаңылычылалла. Аллаху Субханаху Тааля Аллаху Тааляға табынмақлықны шартларын барысында үсібізде, сыфатыбызда, кесібізді қылығыбызда жиярға, толтыруға Аллаху Субханаху Тааля барымызға да насып та, иман да берсін. Ва саллаллаху алейхи Мухаммад ва аля алейхи ва саллям.